Non solo vivir aquí. Santiago de Compostela, o centro neurálxico da música e da cultura, os estilos do novo milenio. Non solo vivir aquí presenta Tetrafric. ¿Qué tal? Por Dios, no sabes qué honor. Son un gran fanático de tu programa, Vivir Aquí. Vivir aquí es morir de amor. ¿Qué significa eso, Tetrafric? Bueno, eso é unha palabra de orixe en sumerio. É difícil de traducir. É un estado da mente no que a placidez está. Nos dimos conta de que sonaba igual que Tetrafric e nos fixo gracia. Teu nome? Juan Diego. Nome artístico? Juan Diego. Nun futuro onde queres chegar? Ao teo? Tocar nun sitio moi especial? París, Londres, Nova York? Santa Comba estaría ben. Eu creo que Santa Comba... As letras, porque eu son fanático e fan Paraguas Asesinos. Están aquí. Los ves venir. Vienen a por ti. Paraguas Asesinos. Paraguas Asesinos. Paraguas Asesinos. Antolín, que tal? Tamén ves o programa? O vexo todos os días. Xa descubriu que o programa é 3D, entón pon as gafas porque se ve todo máis... Non, é que teño fotofobia, Que tocas? Non toco nada. Cantas? Berreo. Berreo. Por favor, colle ese instrumento sonado. Que pasa con Chiqui Chiqui con esta guitarra? Nos queremos que o solo de guitarra con sonido de animalitos quede como marca da casa. Estou ata os collóns de que a xente me diga cando saio coa guitarra ao escenario: mira como Chiqui Chiqui. Non, perdoa, eu o facía antes. Nico. Con V de Vivir Aquí. Tiñamos un problema, creo que seguimos tendo un problema. Ata a vindeira reportaxe.